Asenua Kumase. Oye complainants. Accuse Isaac Akwasi Techi. Section Dumasi Seko. Why you watch the training? Court. Order in court. Pia. Waba. Ma. Gracie. Adum Grace. Let's say. Adum. Kasadi ora. Yiji Adam senkin kesu driver no. Hweme ha. Ye wo Quran. Ye wo Bible. Ye wo bodua. Ye na ape. Udi saye din sister obeka no kore. Sanse monye. SOMPA 93.1. PK fama o sister. Fakuta unseni fenim. Masokoso. Eye mi Grace Boatima. Eye mi Grace Boatima. Mikura me Bible. Mikura me Bible. Asemu ameken. Asemu ameken. No kretrodo. No kretrodo. Kontompon ka ho. Kontompon ka ho. Onyame boa me. Onyame boa me. Order in court. Mame, yetie o ewie. Kase. Me ba mo chao ayi Tamwa mi ko school. Let me share be SOMPA That time now ko SS and JHS. JHS. Me ba chan. Ayo, na timi share be ma JHS. Eh mo troya mo desa sibe papa. Yeah, wasere Kase ma mi Grace. Enti ye kwatwen pena. Mo e okro be so. E wo secretary doma. Seko. Ba chan. Yo. E na babem. Baba mu no wadane ba na abom so akra no what 12 years wadane na abom so nti na me de ba se monka bi mame yi abe mu na akọ school no SOMPA 93.1 onkai na akọtwe impra na o mfie sen eno kala men kai Grace hwemanim ye serious o ye ni agro ya de o ni me yen aha no ye medi agro so onye wadwen se wo de case ni beba wa po ba bi ni watena ye ba aha me free bia foforo mu a me gina te bia ba bi enti no ye nya agro die ye di asam ya pasam na dua gubere akwala ko JHS ba ma ni wakwada konyi se wakwada ehwe ye kan agege adamu achim ye mfita ase wudi agro no ana ma me be kasa ma every be na ushi aba ma sa tam na wo mfie sen Grace, ya nya ni akoya next case so ana. Amena mo be 16. No so was saying. But ono ni fede mi ntumu nche. Woni ne ko school no. Me ba che dem no ko school for friend am so ko school. E ya den na oso won hwa kola no 15 ya ana bibi asi. Me ba che da bibi ansi. O ka so obeje akola ne na kotra na aso mfa ne mana na. SOMPA 93.1 On kasa o make his attempt no. David. Mrebi no be fa no. Dene eko seku to be fa ande ni ko seku no na me frɛ na minya no e na me ko hokoko fa ne se akwara ne nyini ye se wote no eno an Ade twa to this kaba ye da ben. me ba twa ache me kwa me nka date ni Nye se bia wo cheska bia to abosome odi bi ba. me ba twa twa date bia Wo ya dwuma nso. me ba twa Ma me dofo betena ha ne bi asam ni mu na Grace ye di na chi a obese case no be odi for me we dey fa che me bra o se SOMPA 93.1 ah no buy you know office na mo ka bibi enti transne en kasem no na say mo ye you know wonran me dofo fefe patronete say o da ni Grace Mutie sofu mame premaini ohini ni adazo akra no ni hwemu nete sen eba won hwe no kra me maame na ahwe na woni akra na o maame na akra ne nanan kanso ana we no na me maame na te doma se ho okay na akra no konyi nsan ye nti me maame na ahwe no a bepam na ode ne ba se me ni kunu wiye na kire SOMPA 93.1 no mo ti ya be ma no me hwehwe mo kire kwan na chese Grace no ni onana na ti was seche doma se e no hia abranti e na ni nse bem ti ho na no mo wa kopem se wo maame beba na chi ti wo ba no de ja ne nana ene ne ho bae bo mo bae no abranti no na mra no mo Grace na mo ho na bra no no hwa kra no no won hwe no na akoye se akola no kofie ho eno nko a na se ye hye da yi sika hwe ne de David ebi ni ho
say pa sister e dey potin pa na mo pe say SOMPA 93.1 o dey ale dey ale wada ro pese o kana waka kirem abo asma atakura no so akwala no so na no mo de yes ne so medika yakobo be 20 minutes me ma o jim frama e ba age se mpache o ye ma ne mframa am ye de bia kosi ne so di ho na nan me ma me atu ne nua me nua keto aba ko ama na ko bo mo ama ne sister na otu mi ensen ye hu otu ye no akwala na solid den wada ho me nya ska no fa no ko ye address ye de ma no pra me nya di nkan akwala ne da ho sisi ameka sani o ma na bia no ko so ni ne ho metse SOMPA 93.1 bra ne so te se cheduma so o ye na dwuma we ne de me hwa minti ma akwala na chana na bibi eti asem ni nyina eti awa aw mehwa akola no na ya de atakora ne so no ekwan ya de ne be fa so na ka na waboro no obetua asem ni nyina maami Grace una akom ai na we kobu atopa ukodi ya ukonyemo ye wo be start yo ali wa frɛ papa no me ba chan wo friend da ben wa yare pen na nafu na SOMPA oba no 93.1 ado ye sekla David na nafu na aye kakraka nti ye ni enim ti de ne hospital bia na doctor akogina ene ho ana wo de complain ma nafu nti e ba fie ye be pa bibiduro e de ye me na so ekọ aye ba ye kwe ma me na akọ ho ekokobo na ma ne se akra ne yale e be sinne ni teku ama ne sempo ama besinne e be sinne aye de kase me pa cho emla ye de akola ekoto hospital ani manim ye adi ma frɛ na ka kire me ba chan bofo akọ ho ma tubofo mu ya ama na akọ ho we de asasem ye de dodo me aminua eno so wode nsapan bai wo di na nan kora ho sen ko wo tie ne mu aye se ma me na papa no ra be kan bi one be kama ne wo so na maami de omo be ka da zi obu na to pan no so no ogina kuro nu wo be ka start kire wo ba ne se ne wo be kan se wo ko na ma me no ho ya sister Kasegu Mike nim akola ne papa na nka hwe na nafo ne so anka hwe me nipa ne sa de nsapan fi se chedum ase bai ho sisi ya wo hura executachi obi a wo kira de de nka se enwuma sua no ne ade hia wo e wo ba asetinem anana nka Grace no peso wale no wampre na de ho ya wo yesa me ba cho David wa wale foforo no kra no sister e pa chu no kra no ma me no kra ya so wo foforo na boy no taba me ba no ho ya se ne ma me be ka kire me abete no wo ne se wonimu a on fa no hye akola ni bi no wo ye no wo hu so wa anhwe no so sada no hye na sa nyinsan ba on fa no eye Grace wase ene bete wo sa won ne se emfa ho hye so se ne nka ba ye na kwa hwe wa ade so pese ne yiye ba SOMPA 93.1 ono bete sa won ne no se emfa ho san hye no na nyinsan ba owu we no wa hwe ti won pese bi mbesa beto so nurse wonim ne ba no eni ba fia ofirim tika so omene ne kasa na we no na wase no Grace wo ye adwuma me ba cho oye kuya woni bi ti won podi entimi fa so bo bi enkobo no na kabra ni po nya adwuma dia na ye so kira di na ye menwanwen se na nsenso se bi teacher fo bi agi din bone wo enkurahwe hu ma mele adenti ne bi mu yesa SOMPA 93.1 monya na mo frɛ ne maye yenya no enya Mr. Tachi hello good afternoon madam Tachi na hoye anko pardon se ko nso de metaba wa pa o ya me ba warriors da me ba hero all right woni ma ba wa bi e friend Awurama but I don't know Awurama woni mo no but yo what me show so SOMPA nkomo so oso ne wawo nyame aye madom akoda na omfinhia dumienu SOMPA 93.1 won hwe no ye de akola na koto hospital wo asthmatic o ma boka be 15 million ye tubofo ba kronum e be bo wa mane odi na nsa ho wan ka hwe o de nsapan aba mi rampa cho no kra bi o but me say me don't want to some friends everyone san cheni yo
akora no me ne na wo dear, but the tell say who's that men me to me no be ngo Abraham nhwa akora no. Sorry. Go me my coach me kaka. Me my coach me kaka. Mo. Na so the tell me ni nyana na wasa ko ma fia. Ana ona nane na busu afo no bi say omo free chroma no for free mu but me kwa no how they akwa no kwa no wan say na nka me ka for bia. Ntina me actually na me nim ba bia omo ba bi poten a na omo. Nti kozi say emre bi na me ma me amede akwa no to no onzo no okumase. Nti me sister no omo ko see no so no omo me sister friend say omo de kwam for ya bokumase. And I'm saying ever since I'm be fan o ma me de ne koye no. Me ni o de ne so de ne ko service so de ne ko yin o. Me nim hon ba bia me nim ho. And ever since no ono so am frame an kase bia akwa no say ya na say wan frame an kire mu an ka akwa no wasem bia an kire me da. So nti me ya na minister so de na ba kumase na am say ne ma me ne ka say ne o ma me wo fa se ba ko fa na o de na bre me. Me so me ne ma no ne to a. Nti o de akwa no e ba o. No person be akwa no ba. Akwa no ba be 2 weeks time. Na again aba. Oba ya SOMPA e na this name na say na so fa akwa no mra. Na me say ah. Na den tina akwa me ba no no oba me nchen na una na 2 say. Bra be fa akwa no ba. Say. Nti wo de ko na me ma me ni ho. Nti se ma me ba me bona ma no de bi si bia no. Me ka ya awa say da. Ona na so on fa na man de o de akwa no ko. Nti ofa akwa no in the absence of me ma me kwa ni ho no ofa akwa no de ko. This is order ko e no. Me kwa me nim ba bi o mo. Me nim ba me number on preme. Me nim the number. So nti na no ye ni ho no na me ma me kuma wa ko e ba ha. Em so mo ba yie kwa na oba me ba na ma me say sister na marry him. Nti o ka za na me so me follow up na me call ni fi. Na me say so ba marry him na. No say ba ho na me ma me nka hin tire me na me si da bi de o ka tire me an say ba hwem no say o ba ye no mo say me ba ai kwan police e yare da an ka se hospital nti no o be ka tire me na me so o yare da an ka se hospital o say so okay me ya ho bo na ma kwa kwa SOMPA emu ho no no me je o ma me number because na me nim the number already. Nti me je o ma me number na me friend no. Me friend na me busa say akwa no to say wo se no ho ye. Na me say o he. O so mo ofie. Na me say mo ofie. O say na me say na say o mo say akwa na yare mo hospital. Na o say o ma yo wa ba fie. Na me say okay o ma me ne akwa na nkasa. Because o ma me ne akwa na nkasa na o say oni fie akwa na ni fie no go di agro. Na me say obi o yare da hospital ya gene oxygen ya da na o ja no so go di agro he. Ene so go di agro na so ba. Ka chen say me say and say fraction na me ne akwa na nkasa. 93.1 And then over from the Mr. Techi, Mr. Waka Kakra, Mamma Sumimlemu Kakra, Wadaroma. all right. Me Pacho, when was the last time I will be humaniska, Adaroma? So, also, Nameka say, Meno, Namen, Afana, but over the coin, maybe number your more, and I mean, one number, Jomon Frame. So, Yo, would you know who said any Mukura Kolana also? but what I mean, And I wouldn't name a crown so number. Minim or win a number. And I also want a dear Biasabia who Bakumasia Berra Colano because who nim baby or Motsi. Yes. Matthias here, near 2 both 4. Edina ba, Wababo Amanie, so Bayari. Yajina to Ancasi Hospital, so person would say a colane and sana why was said here. Bra. I just am telling the answer I must say you. Na say, Let me pass a chance say. Also, I'm from a Busa condition. so yale, ya no bata kolade, o yale ya na be fie ni ma mi ntimi nkyekere no. E de ya obepie bata o yale. Eti e de anamo na wutu afa on say, woni da kure twatwa wo ma akra ni scam mira. Who you teacher, you are a graduate. Why are you teaching your own son like that? Mama, and yes, be a teacher son no. What's that me crown me particular say no. Sabi akwano was a producer na come na ka say me person me ba ben nante basa basa nti yo
Nanti basa wo nanti ni say edi na free seko abekumase ana. Madam. Baby, anya kumase, nyese bi omo free seko ana omo kumase o. Omo ko some place. Bra, so ma ko some place. So ma ko baabi no. Wo ye wo ba. Say ye omo wa ha yi. Akola ne da ho. Yeso omo nkoto inhaler. Wo mo de ho receipt ni ne ma nyina ba inhaler. Akola ne be use grace omo say esen. Inhaler ne esen. 3 million kro mo nya sika nto. Bra, eti ese ma ye nhuru. Because ensem na wo keka ne de nukura ni nyame anim eni merit bia you know why you when you say bia akola na girl ne de na ba nti wo hye wo ba no but enye wo ye graduate wo ye crash wo ni enwuma wo ni education said ye tie say no ye ne den akora no ye ne den wada woroma Oma say onze me ono me kasa ye no me kasa ne say na ba kumase na ba behwe no na ba behwe akora no daben na wo ba say edro ne kura wo mo nya sika nkoto nti wo ba no wanwu wada woroma ihela no ekura no ti wo onze mbacho o wuti o onze the see no e wo mza akora no yare na aba nti na omo friend be all right but onze ever since ni nyina no nti ono mbacho say onze asem no de ba ye no say so mo busa na questions kakra onze ever since ni nyina no me no unim se me wa ha me ba bia won me nim ho wonim se wo ho ya se da tuni pa bofo aba ho da be na grace bofo ne ko secretary do mase no now what you twem bofo aba ho up to now who make effort to be enti wonye den miura oh me ba be no da be na wo beba bra me papa ade a wo ye no hwe tie Ghana hamla wa ha ade a wo ye no wa wo ba to afia so ye teacher ni wo kira de ehe no kira de no blues ha wo kira de no etintete ya wo de mode man krofo ema no abi anya mama wo say we no tio asem no say de tie no wo ba ya li say ye pe kwan kra be tadura ma no wo se me ba ti wo ba no wo me hwe no bra ka bi kira ni enwu asem aya kanti bi kra bi ama me kwa ko pesika na me de amane no me de akotaduro no neck asem bi wo ha ya ka wo so be ba etu owu a wo beba be jira nsa wo ba tio mama uti sesi ano me say o kra o ka say o mo say on ton here la bi ma ka na to no report ni kra ni sesi a ya be kwa me fan to screen ni so sa wo TV ana hwe eti efe sa wo ye teacher ni na ye bo udi wo TV so sa wo ba yale inhaler enu 3 million to be toma wo ba are you not ashamed of yourself? Yo, me obi anga jansa me nton je hera me ma ka kire wo me ka kire wo so okay see I no on fa on kan issue bia wa kwa me sit tachie me ma ka kire wo enti they say ye ne dan wo yire ne te ha ne maame wa ha enti ye ne dan wada woroma oda me see I no me school nti me ko fi am pa bosi ama aseni o mo no me da foto hera na ma na kotoma no ne na free china akwa ne be san afrewo ye hunu kwan ya e be fa so akoda no ne hwemu no na akola ne nana no wabre na nso ye hunu wo nso fa wo chi nana no me ba so ti o mama aze omo pa ha be ka de omo nim na ye wo nso bra na nso be ka de omo nim good ti da be na wo be ba when are you coming Mr. Isaac akwati tachi when are you coming da be na wo be ba oda say see are almost here lanti me fani we ono hela ni de Mr. Tachi wo beto eye but say wo ba na ehunu akola no way forward no why wadawroma mate mesra wa ye sori a Mr. Tachi kopa be se to hela no na mo fa nkoma akoda no na free china akone yensa nkasa why me pa wo chewo nanya sa what is e oba na wu asabi manu sisum na so anya wo de wo ti bo be bu for the rest of your life what mate mama mo me so me dase mami Grace you kan ye new eh na di asem na Grace yi kula